أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori njiunda wa masiwa arme masiwa ya Komori. Wakomori njiunda wa bonzemo ya Komori. Rangujana wa masihu. Sirange miadi ukana zelera zenu ngamjunjia babibanu. Rwane se Hawaii kaundi remao arme masiwa ne situation iliyo arme masiwa. Wonge ranguye juma ya vira muselo nswanane njia harumaze rezozin nja kamade shabo liho rifanya tifanya direct ilande juma mfomo ntile kafala aljaljiri la hesklon ikawajibu ri stehiri rikane silence ya observe ne situation ikaundi ya jihunda harumwe masiwa surtout chez soi chamaore yode maana ratukaunjia et surtout que watolwa decret baishwa wo waitoa kwa tustehi shaika wajibu ristehi et deuil national de maana rangwe mfo ejuma taleora to njia bana rarongo mbabi abonge usuko lelo inu baishwa ezahambangizo zinji eza tekeleza ngizo zinji kastinchashi sha ngarjuk sana ri onesemba abi emba berjotu kurjo biwa ni Mwenyezi Mungu sha apare rahani janji amba abi harumaze zemada za hangu na zi hanti jenzi tekeleze banu leo ya mwando do ni juwe ukanyimwa samanji yabo ranzi yesongiyo njema yode ya mwando ya vili irbeyo mhono tanga harumo ze fami kaundo atishiana nuwandu wa fariki harumaye eskloni ya jiri harumaye masiwa surtu haruma shesu wa shamaore Mwenyezi Mungu na jailio ya rehemu wa hafaka Mungu abenze ke haruma ze rehema za hahe walomo l'hôpital Mungu ya wabe unono haraka insha Allah walo haruma situation ilo en difficulté ilo Mwenyezi Mungu ya jailie ya wanike hikma njema ya wanike subra ya wanike imani Mwenyezi Mungu ya jailie ikauze nongo wandu walo haruma zitambu walo haruma ya shesu washa maore okay Mwenyezi Mungu adoele wa ukana banu zinu pia Mwenyezi Mungu dofanya abonge skwale wenu tikazanjer tekeleze mbabi banu au kari wono kwa jana fundi Musa Adamu rais wa huzuri wa dini hafanya declaration panda mwana ya husu situation ya maore iliyo maore habaha hafanya declaration panda mwana ya husu ya mashughuli ya hahe ya kaanza yafanye yode mada ya mwando ngarujari zitekeleze banu mada ya vili de zevoti ziliyo harumwe masiwa na bonga bo kandida wa heba uvya hangu mimi wa SRC ngasina takriban ya 10 jours au plus harimani wade ngarjua uka e kandida wa SRC nge mwade mahututu baishwa bandu ya hoandu wa hezi wa heba vungwa zitata zao shaizo zijirambulwa zijulwa wasiabo kwa tushinda hata warenga hata mba decision choka yonti ya hu saidi ya ula mwananyao ngardoja nizo banu rioneseza hatu zararu ngabo dossier nikao mikala wa uyamba banu ngasina takriban ya mwezi banu ngamuyambo banu ya husu belu no mji wa Fumbuni abonge amjoka ujantonya sahaba no zamru paro papa Abdulaziz nafikiri jina la Said Athmani hauntujua ya rongo wa mirongozi weya kai hato ka urongo wa bahi shati ukae hakana hikma nganjuja ni mrekadre banu ni monus ni msome henamna ya urongo mada ya rayane shanga mjo unisamihe mada ya hiyo ngamjo itanganya ne situation ya husuze election ni hililize mada zikendaro tirenge wakati ke mada yane nada na ifikiri njeni yambe banu de programu ya ministre de finance ya ifanyao Abdurazak mipango ya ipangao ya ukana
yende yaone fatihu ya akorde ya towe tsunami ya arete zanrabo hamada zila mamadu ya zitoa wakati wa hahe wanruala azalibo ya rengeze atojaha wadungu e 2000 employee la haukahaini mwanadamu ujoka unome wa banwa baha woti mwanadamu ulona haya woti mwanadamu ulona dignite mwanadamu kango ngawe dauna wandu mahaminane hau mahamitano huwadungu ze fikra za hao ukwa jahoshele ya katidabu habaha waluam difficulty ya heze voti yabo yoti izoti arete za kanti krasmi shaizo arete za nrabo haini mwanadamu ranyi mashababi surtu madunga mbaezi ya nrabo inu kam jamni kilo arete habaha wana kontra wanrabo yabo kamtina haya kamtustehu msomo masoma ngamjojani zoze nongo hizo hamu abonge wa Komori hejib Osea Media nane page ya Osea Media do mnikane zetu za Kiislamu nimwambieni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hejimla ya hani usiku jana riono declaration yafanywa ni fundi Musa Adamu wa huzuri wa dini wandu wenji ujuzisa woji rongo za rumaze roho za hao ebanu bashari za bari hindi kala wazuri wa dini kala wania uzuri wa dini kala waniaze darasa ngabu wandu wajuzisa ho nekutikanda njebanu leo nje nione kabala he namna rikuwaniaze association zinu ne declaration fundi Musa Adamu ya jayaitoa jana 20h ani zila ndizo sisi ruwaniao sisi kartuwania dzina la Mungu kartuwania elimu ya Mungu ngari wanao zendrongo zifanyishi hao maendeleo abonge hizo na kanza nuone sebanu ili wandu waelewe ukana fundi Musa Adamu hafanya declaration usiku jana declaration hiyo hakauone saukana hadisi harainio yazifanya dainu wandu wa huzuri wa dini na yeye hakaupanga uka ambose le 31 haule ailo le 29 Desembre yende dahoni yafanya mashughuli yake shahe namna ya hunde hikma ni namna ya hunde ya fikiri hazamba ndoki ya sautosha ngarfanya mimi ngamfanyo anamfanyo commentaire ya husu ya declaration ya fundi Musa Adamu ibaki mwanadamu yafanya hazi shaitwa hena mna fundi Musa Adamu ya jone sajana yaonese ukana heza jiri mayoti ne namna ya enshi mayoti ne asizi ya loni harumwe shesi wa shamaore ngu raporte mashuhulia hahe siroto kangu raporte mashuhulia hahe ngurudia renge mapesa ya ladhimu ya rumie harumwe mashuhulia hahe yende ya saidi ya hulezindu ya saidie wandu walo maore he situation kao de jipermete u ilio maore haba abonge izora kanzaru wonese banu riwonese ukana banu rijojibiwa fundi Said Abdullahi humbeni alu Faransa ya kanti juma hu fedhe hize association zinu no wandu wazitendea rijojibiwa lewe situation ya jiri maore fundi Said Abdullahi ufanye darasa ukolekte msaada wende maore asikibanu wandu watao zenjema shale omkanti dawena wandu wa Komora actualite haufedhehe mafundi neze association narangalie leo dobie mgazija haumzuani ya josubuti ya renge decision ya raporte shughuli hahe ya sayawahi andisa hata jele wala fanyiwa ya zie shughuli yafanya hizo fundi Musa Adamu yafanya ewuondo mkomori mgazija haumzuani haumumwali ya josubuti ya disema shughuli ya jedaraja heza jihiri mono kate serikali watu wa dekre rais azali watu wa dekre shake jakabahi hardi wa continue ze biaya na vanu ye namna ye dekre ya tolwa ni rais wa daula ilange permeteu hata wazie wa stope ze ouverture ne mabunjilio ze ouverture za heze kijene mabunjilio
shaye mana watu anikwa azali youto wa dekre you fanya sharia shaikaja parostehi abonge mbrina jebanu lelo ya jana mbiye yemgazi jando ya joshinda ya jorenge decision fundi musadamu ya irenga vanu sikarutu vumbu wa madzina ngari vumbu wa zenrongo zitendwa zirende hao ukana zitendwa izo nde zitongesa mwanda muhavumbulwa eshe itendwa musadamu ya shifanya ya rongo wa jana ya onesa vuna jebanu ya rambi ukana ngabo mgazija ya josh subuti ya renge decision ya onese ya renge decision ya zie mashula hahe hasababu de zajiri maore tino toka dabo ya zie bahi ya renge mapesa ya ladhimu ya rumi ya harumi mashula hahe ya jihunde na ukolekte zindu ili endi ya saidie shesi wa shama walu haruma shesi wa shamaore ritidi waze ukabanufundi Musa Adamu yenge hakaondele yani mashughuli yahe kabajajiri rongo maore wajoka washindi waka delegation ya plus de 50 personnes wa maore parce que yemrumsha hahe wa maore yabonge na maelu ya ishilia na udai nao ngena ma deputy na mamera na wanronti pia wa ishilia na udai nao ya walalikeshu la hahe yabo ikawajibu ne namna he imani yahe parce que banu mrumshe tilo toka maore shafundi Musa hauzone sajana resuive video kana hashininga gena mahakume na mfukare rangu ya lo maore shawa uanruwe nji wangazija wa lo maore wa hundre faida ya maore wa lo haruma hayasa ngazijabo shafundi Musa Adamu harenge decision ikaungari saluyeu izo dizo rajo para wandu wa komora actualite mkohamba wo mnyanya nezendrabo zembaza mazi za komora actualite izo rajo hanza leo inu bomlo na association rishie ukana mrenge disposition ngamsaidia situation ya maore ngamsaidia wandu hakaleo association ya uzuri wa dini warengeze ze disposition zao wafanya ze reunion zao waone ukana ezajiri maore ndio automatiki wasaidie monti shati do toka wasaidie bahi fundi Musa Adamu haraporte shughuli yake ketina usiku hatoiraporte basi jusqu'à nouvel ordre shabo ngarjo kana yokana ufanya maudu wao shao kana ufanya mwezi ujao au mwezi ujao dungo jao hauka harengea la mali ala dhimia rumi harume mashughuli hende ngulo zindu ya tiharu mameli yende asaidie wandu wa loma ore yabo hizo dizo la Johanza fundi Said Abdullah wombeni ukokula wa mnyanya wandrabo na bababa yandrabo rijua ukana we mndu mwenza rohombi rijojibiwa uhurenge mrongo ufanye jafundi Musa Adamu situation ilo maore rijojibiwa ufanye ukolekte ubaishwa enero uibehe usaidie maore wakati ule unuvano situation ilo maore keitina shehi hausharifu haumru haini mru amini kangena imani haini mru amini kana we mru mwenza haya muislamu ikaubidi ya juseshe hitwa abongenyi mafundi mkohe ya mweto za wadabu wanu mafundi walwanaze association humanitaire wasaidia rijojibi wari mwoneni mfanye reaction lelo heza jiri maore rijojibi wanambahamazi wala wakomora actualite wajuhe rishi manawamba ngao na association wako usaidia warenge decision hindi wafanya ukati zibwi wade wanru wade mafundi wapwesheo shakwatina hata argument ya ujaleo banu warone se situation ilo maore kwa na usubuti warenge decision wazonese ye decision pando mwana ya rengwa ni fundi Musa Adamu kwa bati ujo subuti yaonese kailando njema haka fundi Said Abdullah wende konseye wa hao yalo yabo juma huambia zila haramu zila jao eyo haramu renga mali usaidie mdu tabiho narangalia situation ilo maore lelo bwa Komori kahate serikali ya Komori ya mba serikali ya Azalini ikaubidi warenge disposition wandu wajue kana warenge disposition fulani wasaidie shawadaza wasihu nga tongobwa kije na abo watu wa decret wamba kana arumayin semeni de national mono daraja ya honda arume situation ya maore inu kanga bonti ti waona zenungo heli za jiri wabe hao mihono tanga hosoni mwe daula ya Komori mono decision ya rengwa ni mfaume Maroko ya serikali ya Komori wasiuzidu kuwadaza
ukana wa Komori ya serikali ya Komori ya azalinu wodo wandu wa rekonese handani Sahara ukaya ya Maroko wende batababula konsula hiyo wodo wa Komori wa mwa sisi ndo wandu wa konsula handani armezo nizo leo yinweza jiri maore ye mfaume wa Maroko hakaujilia otangani ya bekondoleansi shaibesha Macron yo halafu serikali ya Komori daza wasiwa karjaishi au kana ye maambasadori au konsula wa Maroko lomoroni hakovokewa wa affaires étrangères rien du tout wasiwa au kazinu wantu wandu walona dignité wantu wandu walona haya serikali ya hatu shadu tukatende ba tenderende abonge hizo rakanza ruonese banu he intervention et déclaration après ya husu ya hese koloni ya Duba et déclaration pendo mwana raiona ya fanyiwa ni fundi Musa Adamu wa huzuri wa dini ya zie shughuli ya hahe hasibabu de zabira maore ya ria mbengurengwe mali ya kanzaru milie mashughuli ya hahe ya saidie maore ila decision pendo mwana ri saluer na haini mndu jomba ukana yoti kajafanya ndo uo mtu mndu mwenza haya ti mndu mwenza imani abonge hizo ra Johanza banu zi association pia zirenge mfano zoko elinga rujua ukana ya association ya uzuri wa dini uo zenongo hila mna wakufanya wakusaidia yo daraja ya haju sha zura kanzaru oneste ukana banu wandu wakuhudeya fundi Musa Adamu wandu wakuhima wedeya darasa wandu sisiri wa waniao kartuani ya madzina ngari yao zitendwa abonge nyinyi mlona za association mumdea wandu haujalu na rohombi lazima rimwoneni banu leo banyu mrenge mfano wa fundi Musa Adamu haukanyo wandu wa Komori actualite rala salasa rakamlati mwabanganya nya association mko usaidia association hanyu mrenge disposition hindri shamtije mkanti Juma Hudeya mafundi mwepreparewa ni fundi Said Abdullahi nge Faransa rujojivi wa fundi Said Abdullahi yafanye declaration ya onese situation ya jiriula mono kata ye conseil de sage ya wazee wa Komori ya tedelo ni Sagafu ase ministre warongo wa jana waonesa mufti harongoa ani inuti rongo ya mndu mzima hau ya janibu abonge ye decision ya rengwa ni fundi Musa Adamu ijoka njema ukenewa idungwa ni association zindwa jina na miamu amini shanga mjokana yezembaha wanu wa Komori actualite na mhunde ndongo leo mrambie za husu fundi Musa Adamu na ani na nzodi wonese ukana leo inu ni wanu wa Komori actualite na mhe mrongowe za usuma ore mwonese kama ani msaidie mchideye wanu karti za udeye albanu situation banu ilio shangari saluyeu decision pono mana ya rengwa ni fundi Musa Adamu haini mwandamu ujomba ukana kajafanya nro fundi Musa Adamu il avait le droit yende shulahe shanga mtoreo endo bimngazija mkomori mngazija au mkomori mumwali au mzuani au maore ya jorenga ya decision fundi Musa Adamu ya irenga jana ngamjokana ila tinongo ya kansi ya fikiri kado zinji shahe namna ya onawe situation ngwaja ile tena banu hakajahundi hama ore shahundi hangazija harume atino ya jahe ya rongowe yambi ukana ngu rapporte mashuli ya heza jini maore wondo bimgazija jo fanya decision yo fanya zerongo hizo wondo bi mumwali ajo fanya zerongo hizo yabo yo shukura nyani Mwenyezi Mungu na jailie fundi Musa Adamu Mwenyezi Mungu yamwenjeze imani Mwenyezi Mungu na mbea mwenjeze la heri association ya Rwanda wa association ya uzuri wa dini ya jailie muyele wenye wandu wa association ya uzuri wa dini mrenti le fitna mrenti ye rohombi mrenti hotowaze siri za hanyu zirohe mazihadisi harume association mwaswili mjo arrive hauke ye geste ya fanyisha yu ngari juwao ngabu wandu minga mjo mdu mdembeni ya kowe shipari kwa maana wa uzuri wa dini iko pari ya renga bie spécial hema shughuli ya fundi Musa Adamu yabo yo bie ya plus de 2000 euros hau 1800 euros par exemple yo kire kata ali rahana abo rahane 2000 wangu wengi watimizi 15 personnes wangu hafaransa spécial hema shughuli ya fundi Musa Adamu shaizo wazidi waza
waelewa ukana yilo prioritaire desilo maore yo shukuranku yala dimondo wa shukurilo wandu pia hokabo muishiando hizo ya hamba inti desizo kahatorenga ba hafikiri zenongo bien sûr shawafanya mabunjilio mailia hozuri wa dini emfumra aruna juzi ili wakateshawiri Yesu ala ya ushinda warenge fumvu wasaidie maore shabahe yaishie fikra hiyo hayankulia hamba ukana hata mimi ngamzio shughuli yabo rijojibiwa wandu wakehamadae fundi musadamu wa wandu watinza biera wandu wazadera wandu ume wa hozuri wa dini wakojibiwa na fundi musadamu wamba watinza warenga udesizio waje vakansi harumwe mashughuli ya fundi musadamu wajongwa jokaudi warejei basi shayoti basi haukabo wa hundu imani Mwenyezi Mungu yawanika ukubaliana wazie shughuli ya fundi musadamu hiyo Mwenyezi Mungu hawanika imani nkuu yao na Mwenyezi Mungu na wawe yawaenjeze Mwenyezi Mungu na bano shughuli ya fundi musadamu kejambange pulo hata insemeni shahamba ngupuwe nguraporte haukardi tena kajarenga ya mapesa anika ngurengoe mali ya rumie ya ladhimu ya rumie haruma shughuli hapo bajo kama majilisi bajo kama kajao bajo kama karogo zinchi harengeze mali hizo nguendo ya saidie maore abongo rijojibi wazi association zilo mijini rijojibi serikali ya serikali ya zalinu warishie kawarenge disposition fulani rijojibiwa ukana ministre de l'intérieur haumbaro ani gouvernement kamili imbaezi ya zimana zalinu ya sumana zali warenge disposition wakomori wajue ukana ya serikali warenge disposition fulani situation ya maore hizo ndizo sisi la johamba haukaza ngo fundi musadamu yazifanya zintiza lazima fundi musaheche zin lazima za association pia ngarijua oriwono jana ka dekina wanu wa he secteur privé yatendelwa ni City Jauharia Shihabidin ngwa haruma ukolekte mapesa ili wasaidie maore hizo ngarzamba au ngarjo zija tena shaizo la kanzari wonese banu ukana ni wandu majihansi juma ufedhehe mafundi walunazi association zuma usaidia habo wandu wa kumura actualite vanu sisi kartu encourage madzina ya wandu kartu encourage association za wandu ngari dezitendwa singa si harumwe zitendwa ukavanuze nongo zifanyishi hao osoni mwayo uzuri wa dini na erdarasa zinu zimerite serikali kazi jatwanziwa karjajuha zanziwa ruma waha iwabehwa ukalazimu Jibrilu ya kreye association lazimu fundi musadamu ya kreye association haini mwanadamu ngena droit abonyi ma kreye ze association fantôme hamada yanyi komora actualite rijo jibiwa mrenge disposition wanduazi juwe ukamfanya geste shamti kentiar mwandabo na upasheo na ukahariba nyido wa huu ngwaja ili habaha hena mna makaya nena mna mlio gari rambu wao kaze dossier hanyu ishanji haukamra kaunja mwa video ya hanyu mreo na hena mna ze vizilio nena mna helizilio haba wanduwa sawandi somelewani ukanyima laba nyiti wandu mlo na hikma nyiti wandu mlo na dignité sha izura kanzaru onese bano wa optimiser sujet inu ukana senongo fundi musadamu yafanya hopwe shula he akti ya jiri maore rijojibiwa wake wandu warenge mfano njaba mra pwe shula he yonfera mdu shawa rijojibiwa wazi association zilamhe haukezi jerongo zilo maore ngizo udiro ngizo ndiro kiasa utosha wende hata daraja ya ukana ya serikali ya Faransa ngwa dongo ubahizo wa Faransa wetawa waroho wenzao izo rongozi julo ono ando alo maore aboge izo dizo kanzaru wonese banu harumwe SJ madai ya bili na leo juma katwanzar ke wale madai ya bili zetu zabira huja tikaruma dossier banu dossier mbili na kauzamba na dinari wakai dossier ya husu Belu neze 300 millions za funguni wakai dossier ya he kandida wa he CRC ya ho député wa he babu ya hangu na puha ngongwe sikanza njeni nitowe zenya swaza hangu banu dini wonese za hangu fikra banu niwonese ukana wanu sikartu yenga mundu shabo wa komori na muzisoni nyi wandu mlobanu munangali yao kandida wa he CRC mru yabewa kandida wa udepite
ne parti ilo pouvoir ya rengeti atu mateka waja wa mrenge wambangwa mbe hao depite mwananyasi huo haja haremani wade nge el marufu hata leo rangunga sina 12 jours haini siku mtu bangu pashio leo do maudu do shao eske hiyo njema bwa Komori eske abo wa umru wa mkonsidereu eske abo karna ujua huzamba zenongo hizo hukana kweli kweli ye kandida wa HCRC ya Ngongwe wode kandida ila dimu ende represente e parti CRC harumwe e parlement haremani wade ulom zero wanrupia wa mametse pia wa confirme kala dimu ya evacuelwa hata je honre habangwa tongo utomduno towa shay hazi waloniyo yabo ngwadongo henda wotire mafoto wafanya kampanye hari pre kampanye na kampanye kwa hamabala zenongo tuva bien parce que ngwanzo warendo wa Komori malaba warendo wa Ngongwe malaba wende ngwatu kufanya mabunjilo hari ngwatu watu we arrêter wanome wandu na contrat ili ye kandida wa hao ya jahunde ye mrulo itandani yalo mwade banu ye mru ko hufaishi Komori sisi ele amna kwa de ulolo hospitali ye mrulo irewe ulo mwade mru hazi sheka mru hambi wakafu mrajwa mbilo bashari hafu mru changaya wo shababi yalo mwade wengu ani yondu kwa dona bizarre ena mna wandu waisho wade halafu kandida wa HCRC ya Ngongwe ya ho depute Dini Ibrahim humjini panda ye situation de santé ya hena mna iliyo haini siku yenjeza ocha itobunguza ukahata haba hange yabo na abubu wa Komori ye mana ngarizijuao ye ngarizijuao kana ye mana dini ho panda ya remono wade inu kestio ya hoandu wao wa HCRC ya Ngongwe haukale ngabo ministre de finance ngabo ma directeur général walo arme bajini wabe ha kandida wende wa exiger candidat haria towe 20% ya he campagne yewe kandida wa he pouvoir wa HCRC ya wo kanikiloze atu ye boborono CRC wa hula o makandida harmwe mabavumbali na bali wa hula we makandida wa watu wauze caution watu waona mali ye CRC waoneke makandida watu wa HCRC no ili wende makandida fatuze kandida ulo harume CRC iyo mengoni mwe zenongoza tia dini balibala haruma shetwa shahe ya jihunda ya pete iyo ngaraza mbao banu abongeze nongoza jihunda banu dini haba henamna zenongozi liyo ikaubidi dini yakani wanduhuze efamia herekado mji wa panda na minga mtubuti nzambe banu ukabanubu wa panda na mwelewe kabanu nyido mtaho wa umredwa nai haukawa kawandu wamba jini abo warende meda nai hata hafu ija tuo leo dini de mwana lazimu ya rohe panda yaoneshe wandu wao wahemba jini wajawa wanisomreda nai waliza rogoza hundra dini ho panda na muyelewe ukana ngazgomu hundra ni banu buwa panda kamdaza hauka dini ngelazimu wabu he disposition swande familia haba suwa domji wa hewa panda ili hindri mrenge disposition dini ya evacuelwa shamti enti yabo mjemdamba aheya hezabira onruongo nzo uwe mwananyasi dini onruwa HCRC wa Ngongwe hauka ministre de finance ti ukaharibu wa Komori ministre de finance katushida ya renga disposition na banu wala duani hula mimi tiparorumili wa maliyo wala duani hula wahaya mali konti special ya usaidia misaada mimi bado ka directeur de douane hapo Mustafa Said Swami anisaidia tipashia honda bushini haruma treatment ebanu wodo nyinyi nganya ezi wende kandida wa hanyu nge yabunguolo hoitandani Dubai shakweli ministre de finance ya Subuti bwa Komori yende yambie famine mametse ukana wanrupia ngwa una drowa je wamlaulie dini banu badi mzima yatibulwa hanjia haonana na dini de depute ulio Ngongwe haba hamba Bakari kwa washidomoni eza jiri hindi ye fami inja balbala ye banu zabar hindi ye babanu ngwa tuhumu Bakari haruma hindi ye babo si wasara hakartutoa detail shangar juo Abdurazaku hazifanya zenongo hizo na mimi ngamjuo ukaza nongozi jire namna hiyo haukea anambia umru wa fami ya dini zenongozi jiro el marufu pia ngamzijuo
hasibabu mruwa hefamia dini de yanambia hamba karjaelewa rikail marufu banu ngasi Dubai ministre de finance hajaba no hamba watike autorite ama autorite pia wangu wa hemba jini kamili ngo na droit wa jebanu wala ulie dini badi mzima Bakari depute hodomoni yabo Abdurazak ukahambe hena mnayo hasababu hindri ukaujautrie balbala hukam kandida wa hanyu wabulo kampanyi ya depute ema depute wandu wandi saze ouverture heze kije wandu wandi saze kampanye ye kandida wa SRC mngongwe dini Ibrahima nguji hunro haruma itanda na sina duzu juru el marufu hata urenga disposition ya pashi alafu mdo bahari yabo nganya haya nganya dignite mdo bahari yabo nganya ezi omji wapanda ngari uparao banu mrenge disposition msove mwana hanyu haukeka mlinda wandu wao ngam dini ngujwa ngami hapo dini ngelazimu wabu hefami amjoke fami ya dini fami ya ushinda wa hundre manye wa mbahize ngamjoka na konti ya dini keja joka ntini mwa 1000 euro au 1500 euro heve ndo maana kanizo amama mho shashi mru hamadini eli ni mjuao dini mbreka na wandu wa shawaili na barengoze disposition one mazimeji wonti pia msove dini mtilinde yeze mbaha za serse za ngongwe haukawa ngonzo wa mangamize ngwafanya uhama zenongo kasti hata kabati tabu warenge mafoto ya dini wayatia publicité uike hama bala zenongo tuva bien na banunga rujua ukadini nge haruma tabu nge il marufu ngutabiho karna uparoto wa detairaha haini siku ngoto muhamba leo de pashiao na uwe zenongo zere jaidi ngoni ni mametze wa sawatoe akoro kandida wa serse halafu dobi ministre Abdurazak holi hoya ukana ya pange namna ya ushinda ya saidie mwananya hendenge haruma system hari mwanzo atoe arete jadi kola arete lipongo na banu nyinyi mjoka uni close arete hizo na muyelewe ukana neze contrazandrabo hizo muyelewe ukana hizo dezila za jiro wakati wa mamadu haini mrujo nomewa banu habaha han kilomba kontra ya ndrabo haumba ndo hiyo maudu mtojordia tolo no jabo abunga mtojordi mtolo hazini haukaya kanga bo voti mruharengo hano mewabo yabu mru to uste umsomo ya soma haini mri akubali ya nikilo kontra haruma wakati wa kampanya ya bulwa woti mru amini umsomo ya soma woti mru uji amini ya rohahe ne woti mru lo na haya kale wa Abdurazak ministre de finance mpira ya upangao de namna ya ushinda ya towe kontra zinji yani ke mashababi parce que hajirande compte ya undukana mashababi wo wenji wa hengongwe wa mtawa yabo nyinyi mjoka unikilo aze kontra hizo nyinyi kamtina dignite kamtina haya hizo na kanza nuonese ukana nyinyi wangongwe wahemba ezi asmana zalimu kamtina hata nzia za uyeleza wandu wa mweleweni vanu hato mji wapanda hapa arzamba wanga muamini selone za mnogo za rifukia jana wafanya habunjilo la humji wapanda leo ngabojo ufanya habunjilo la humji wapanda ikawa ndu roho jumani hesu ala ya he mwana hao mwana nyao dini Ibrahima ukale wa mdu katwelewa ukana kandida wa hezi yare mwani wade hasbabundu wananya ya jihunde el marufu yafanye 12 jours kama jarengwa disposition ya pasha na uwo mruanzo yende ya wakili wangu hawe yabo boya sumplea yalo yabo bahi dini na bulo afe dini na buliwa yafe haukaya sumplea nge yabo yode fasiri yabo hakakartuele wa rahe kampanye jabulwa watu kamrenge decision kandida wa kandida wa hanyu we mwani wade ya pashie inde iwone sawa wandu wa rohombi mikala wa uzamba ukakabati wanazijana wenza rohombi kabati wandu wenza rohombi hamadu wandu wa SRC surtu do wa hengongwe wanuse shido hizo ngizo ngarjua ondo ndondo ukai grupu ya Junaidi wa umengoni mwatu avale ye presence ya dini harumo depute ngarzijua o wajofanya sambla yabo Junaidi umengoni mwandu wa freneu ye déplacement ya dini pourquoi zabari hindi ministre de finance utoshinda warenga disposition ye kandida vanu dini ye hundra
isho sheo shahaho minister ulio yabo baisho ukaanza wende depite kuja waraziziwa sha dini wikaja jibeha nyido mwamrenga mwamba ukana wendo mwamini ebo dini yalo madi yabo bahi yangamie afe kampanyi bula kweli hazimlo ni mrenge mafoto ya dini mdu ya piblia ukana wandu waelewa amabala kabatitambu zabari hindi hata abaha mafrene hamtobwe kije parce que candidat hanyu nge guji hundo el maruf Dubai harma situation ilo critique tunotoka nge mwade bahi shaye situation ya hema metse pia wakubaliana watoe autorisation ya ukaya dini Ibrahima ya pashie en urgence yende afanye soin bonze wandu mwende mfanya mahadisi wa ministère de finance mkubaliana ukana ngeladhimu yabe wabushini ezabari hindi hata leo watu wabushini ngari parao banu haanza ntimize sujet ye famia dini nano mji wa Panda na mjuo kanga bajoka kufanya bunjilo leo kaunda roho jumani mji wa Panda na mrenge disposition msove mwana hanyu daikado wandu wao kwa mfanya ndongo dini ngujole yao itandania el maarufu yako yumba biungani mwambioni Abdurazak kana kaujaireleze ndongo banu hatarielewe kabati ujo kaujabo wa wandu walu ma ministre ma directeur généraux wa hebavu wenji wajoshinda warenge disposition wo hawao timpaka daula pia wambahize dini sheika zibiri he namna ino zikachongo bira zihoto yabu ngwaona ndongo wa dhumania hosoni madini yabu ngwaona ndongo wa dhumania hosoni madini abongezo na kanzani wonese he sujet inu karna uparo iranti au kama no kandida na banu babula kampanye ngarjo ujuzisa ye kandida wengenda hu mumvuriza ho Daniel maarufu bahi ngamtongo njarumwe mabavu mwefanya mabunjilio ike hama balaza nongongezo njema kabati tambu wala juzi mbiri honda Panda mwende mkaenda mafanye pre campagne mtoe Fatiha wa Panda wajuzisa wanu kweli wanu ngona nongozo jaru warambie na mrenge baisho wandu nongo mitanu wa Panda muanike kontra zandrabo kabati namna mka ye kampanya ya SRC yuisa inja shonga kam jakana ndongo za hanyu kam nakauka na ndongo abaha e kandida wa hanyu ya rema ya le marufu hiyo nguna mbo unono mwana nyasi dini tena Mwenyezi Mungu na mbo unono insha Allah dini ngari muombeleo ze dua ne juma ya leo inu Mwenyezi Mungu ya mnikesu hanjema Mwenyezi Mungu ya mrejezo marengweni sha ti haki zenongo Junaid mzifanyao zenongo Belu mzifanyao zenrongo Abdurazak mzifanyao na abi wao mbaiza makata za ndrabo hizo za ngongo hizo za mbajini hizo pia ukamwana nyao wa mrenga wa mbehe kandida ya ho député yende ya remoni wade 10 jours avant ya heo ouverture ya heze election kweli wa mrenti hata jehonde leo ema metse warenge disposition ya ukala wanu kwa jakana leso ya urinika kwa jakana hata mazi ngari wajua uze tobia za hao ngari wajua mijini hao ra Junaid ra ministre Abdurazak kwa tina hata maîtrise waloni yo harumu mjua uziwani yuho wazaliwa fatuze miji 19 ya hengongwe nuna tsojabanu ya rabio mji Junaid yalona wandu watanu wa sababu ani SRC wanji sababu ndaye yode namna mrako bimisa wandu wa uziwani wa adere harume SRC ngo wanga wandu wa fundi shambwani walu harume SRC sababu Junaid wanga Junaid wa itimru ya porovote kana kaujale wanu jemshangaze wanu hauka Junaid kaja porovote wa hata haruma list ya municipal izo mingoni mweze dongozi mderange hata hanzia ya vote hata katubuliwa zikwa tumta ngujodo jit hele harwana marengwe yonesa chaka tutapa abongezo la kanzari mwambieni banu ka wandu wanu kwa tushinda hata kwa tumetrize hata yemiji hatu ne mabavu ya hatu kwa tumetrize zinu mnyanya wandrabo na mangalia situation ilu amahame do ministre za affaires étrangères la namna je ministre za affaires étrangères la ya joka ushinda Hamidu Karihila namna je ya joka umshinda Hamidu Karihila bwa komoro ani wanu kampanya ya SRC inu wowo wakaufikiri SRC wakauyele wa ukana
nga wajuka mleleso hama de zavira parce que ze voti za ma député zinu compliqué zinu ti hama de za hema présidentielle na gouverneur yo manadamu na elewendo ukana voti za présidentielle na gouverneur zo différent na voti za ma député yaboga mndu na chocha banu yaneleze namnaje ministre affaires étrangères mbaye ajoka ushinda Hamidou Karihila namnaje leo ani mnaje banu yanelewe namnaje Dini Ibrahima sideza muhunda bwa yalo mwade yalo kandida yajoka uja wa affronte Junaidi na wakane mali hata wajoka ushinda wa affronte Ibrahim Ali Mzimba ne kandida wa Abduswaifu Juma Sadabdala mnaje nelewe namna je serse wajoka affronte Ibrahim Ali Mzimba awe kandida wa Abduswaifu Ngongwe nindini mwene sediban haya namna je belu yajoka uhunda pwaya anzia ya vire harumai tsahidi na belu wa imrulo na majaraha menji harumai embajini ile jaraha la hedomba henamna ya renge domba ya irenda tsihindu henamna ya tomwa ya domba manani elewo alibwana ngujoka ubiraje hoko habalwani belu mruna jereleze belu mbrialo na ezi mahamfukare honda mahaminane ya toparo shinda ya beha azali fumbuni asono propre azali yohenda fumbuni na mwelewendo azali yohenda fumbuni sha azali kajaparo na fumbuni hadzina la belu kajaparo blalika azali officieli ni juma ni asbabu belu azali kajeda du fumbuni asbabu belu yabole wengo joona wandu wajewa bahari belu ngenaezi belu ngenaezi je mndu wakawara isi wa daula waishefwahe kajaparo shira ya mlaliko hao enda swali juma azali yohenda majilisini fumbuni azali yohenda haruma mahafali fumbuni yohenda madzihoni fumbuni shaka japaro henda officiel ha amri ya ukana belu ha shefo hangu nzore nanula liko fumbuni uje uswali juma yonde namna yabole wainunga mjoka uja yaboe pasiri yabo belu ngurambu kana katumetrize fumbuni ngujobala majeshi yende ya sasanye ngujobala majeshi yende ya sasanye fumbuni yarengewe hamadabo yarenga Dr. Salimu ya mtaharu mafaye ya mbalilia ya majeshi warenga wajaza shabelu wetimdu kabatimdu joka ujareleze kana we belu ngena popularite ngena wanadamu mbruna tojarambie erangu belu ya lo secrétaire général wa he parti serse e wandu wa fumbuni wangabi wadungale dingo la belu wenda wa adere harmo serse belu hatia abishonga harenge movement yahe hende wa adere harmo serse hasababu abi na bongeri zo kazi jahunda abi haeche zihundu Sarkozy zihundu gumseseo maweni abuke dubara kanzaruone seka e wandu wanu namna aje wajoka ushinda wa hunde majorite na mangale situation ilo pimba alibwana wei muitahidi ngamfik mumale ye kandida wa serse tena wa hepimba mumshindini belungu fanyo mpango ukana ye kandida ya lazimu ya ye depute wa heita epimba ya kemshindini ba he depute wa heita hidi ya kemale ukabo wandu wajoka uwada bahi wa voti bahi komsa c'est impossible mduna jebanu ya releze mikimaki hindi belu ya joka uifanya daina libwana na hamdani hoshindini warenge udepite parce que banu wapimba kwa na uvoti mndu mshindini au kabo deja mbria repeshewa ide haru mabavu ngondo yarenge udepite mbria repeshewa parce que banu shindini inu ya hitahidi shabelu hairenge haive hapimba yabo wandu warepeshewa wende wabe wapimba ngondo warenge depite mpimba izo Abdullahi Yahaya ho nyuma milima hakabo izo wandu watuna haya wakabo wenji wahimilie mbaye zinu wahepimba waziono wadaza pasko muhimu hao Abdullahi Yahaya nguli wa million raya ministre katuta hamba nongo toka yonti katibahi hadi waza ukabala yemu nyuma milima yemu mpimba hadi waza zenongo yeza bali Abdullahi Yahaya ko we ancien député watojitole wambia belu kama zonende député awambia azali shaizo zonti pia wandu walona vision omuhimu hao tenderende nduna jebanu yareleze ele jaraha zero lodomba
la kelenti za belu na alibwana vina jebanu ya rambi na mnaje alibwana joka uvote wa mwedomba ihonga ba udiro ili bana kanzaru wonese babi banu kana situation yinu iliyo harumenti ekawo wandu ma opposa wadunguze system ne campagne ya kweli na plan B parce que il faut avoir une plan B watifanyie amade za juzi mfumraru ze vote zero sifanya majuzi mfumraru wandu walo Faransa Dr Zile yafanye appel ya hele 16 ukananga ba greve na bala kwa jarenga mesure d'accompagnement yaso qu'on appelle les mesures d'accompagnement lazimu warenge décision ukaimfumraru le 16 ngelazimu ike feti ike ville morte harumema siwa ikubali kweli shaba kwa mesure d'accompagnement ila lazimu usukana masiwa kwa hadisi daonao ilazimu wandu wa hoshindoni kwa hadisi daonao ilazimu ze instance pia neze seluli za hema zoferi harumema bavu ne masiwa wafanya mahadisi shatudo toka wandu wa jilance bahi wambekana ville morte na balaka bajafanywa mesure d'accompagnement kama bajafanywa mahadisi kama bajafanywa tarongo ika automatique zibirehe na mnaila ika automatique zibirehe na mnaila parce que Dr Zilenga wa Faransa yabo lo Faransa yabo kuna utojua urenge decision urenge wandu decision wandu walo komori botina mesure d'accompagnement botina mahadisi parce que wandu ngote kamro hapara mro telefoni kala dimuri fanye jau ye engar fanya uhindi yenga bo hindi il faut des moyens ou paralyser nsinga nzoma ye voilà mana juzi ye le janvier bala z 2 jours zila za toshida za hata 5 jours et mandamano yala dabo kaka bajaka kama mesure d'accompagnement donc ye serikali wafikire mesure d'accompagnement ya hao do ushinda warudi watoe mali wakrompe watoto wala wazie shema opposa wazilawa abonge tikaanzali behe message hiyo bana ni profite niwaambie Dr Zile ukana nganzao watikituroka wandu warenge decision bahi na bake mesure d'accompagnement ekakwelinga manzamu arrive shatido toka bahi wandu waketi bahi mrambe waketi bandani wafanye bunjili wabahi na mfanye rogo kadha il faut avoir une mesure d'accompagnement ilize rongozi raisise kanzani wonese banu tena madararu amrako amwandolo yabo toujours ili banzoro de haraka mananga nzoro do jumani nione sebanu kana de situation ilo moroni leo harmo mjiwaezi wa moroni harmo eze voti za madepite za mamera ze voti za mamera leo zilo moroni tikanzani pare banu surtout wanzuani wa nchi moroni nimwambie nika wanzuani nyinyi do mko vote madepite wa moroni wanzuani mlo moroni do mko vote mamera na mwangalie namna ya ushinda mu ekraze depute mera Fatahu nyinyi wanzuani mlomoroni ngamtonya sahabanu ya ho wanzuani parce que wanzuani mlomoroni nyido mko urenga ze pwekase za ho wandu wa hela meri ya moroni kabati mera ujo yabo ushindo hastehe wanzuani walomoroni haukabano wanzuani nyimsomo ngamhuza homo shindoni changanyinya ilmu ngojo parisa mruhuzo ulona groti bala uhuzo majawaju na olangena bac plus 5 bac plus 3 c'est un ingénieur en agronome hawo ingénieur wa télécommunication sha préféré ya huze majawaju haruma groti abegeti kanzani mpareni banu ni wanzuani mlomoroni ukaramtirdi mfanya taratibu za urejeza za unika Fatahu moroni ni wanzuani bakwenga ni mlabioni bwa ani mlabioni bwa wanzuani ukana ye situation ilona de Fatahu moroni leo ekata ze biro mbili za mtangani Fatahu ya jo uvotewa armo mera ngujo jikazandrabo iho shanga mlance defi banu ukahenda mna Fatahu ya liyo banu Fatahu ngwambo ukana ngwendo ngwambio wanzuani ye wafanya mabunjili yo ye wa krompe handrabo hende hata daraja depute Fatahu hande ngufanyo bie ya behe wandu maka hariaru maumra wende wamombele dua ya honro mera leo haya shela Mwenyezi Mungu hauka depute Fatahu hata kabari Fatahu hata kabari hajirene kana balange ntushablu hajaharelwa kayo hauka yeye kajabe hwane ezi hauka inge Fatahu habe hwane ezi kwa jajorenga Muhammad Hamada wa mrenge tena wa mbehe tena de list Muhammad Hamada de candidat officiel wa he SRC
shaizo na kanzani mwambieni nyi wanzuani mlomoroni nyido mko uheza nyido kwa msisa kanga mwanzao mtinike fatahu shansi harumo umera wa moroni buwanzuani mlomoroni autorite ye ure mwambuda ekawa javoti zetwabi ya fatahu ya zifanya harumo mji wa moroni zetwabi ya fatahu ya zifanya harumo wanzuani zetwabi ya fatahu ya magenra fatahu ya afanya wanzuani ni mwambieni ukana vanu hatomtsangani bajanani o wanro wenji wakovotea wa wanzuani na mingani mwambioni ukana hata zebiro mbili za mtsangani fatahu kana uvotewa leo inu ni mwambieni ukana Muhammad Hamada woi yadoka SG woi tedelisti wa heze voti za emamera wa moroni Muhammad Hamada kana uvotewa hauka Muhammad Hamada wa moroni wa hurambu wa ukana weti mdu mwenza haya mrubu wa Komori mruja Muhammad Hamada yenda kandida 2019 ya udepite yenda deuxième tour ya mbilwa ya retire no SRC wabire moroni nor dondi izoko ili hakubali gumsese homa weni ya mbude hammanipile ya huzongwa nahe hasibabu mna postu wa SG o ensemble ula ya lazimu yende ya siege yake depite ani yabo mazo nuonese ukana Muhammad Hamada katina leso ya unikuwa moroni Muhammad Hamada buwa moroni buwa nzuani mengoni mwanru watu ujistehi watu na sheo haukamdu kana sheo ngajo nikamdu sheo ra depite fata ra Muhammad Hamada kwa tina leso za unikuwa moroni haukam Muhammad Hamada haka depite deuxième tour ye deuxième tour yo ikaubidi ye hakana chance ya ushinda abu yende depite hakubali gumsese homa weni hammanipile hamba ukana retire ne serse wabire pour les intérêts ya gumsese homa weni yabo Muhammad Hamada ngojo kauja ukrompe wa moroni leo wahunike aminifu tena kabati nzia yo bira abonga izo ngar parao bano haukamuone bwa komoni wandu angalie wandu wafanya rasenyuma waone na mwangalie ze listi za roha leo ze matet de list zingizo zinji moroni eso amjue sababu ya bala hai wandu wa moroni waelewa ukana fatahu kana ujua rudia kondize wa umera leo heze uchamfu ya ufanya neze tobiambi fatahu ya zifanya ni magendo fatahu ya afanya fatahu kana ujua uendelea ya kemera leo tena na mrabi ye mru hama ete delisti ancien préfet Jalimu hakana 20 ans hakana 19 ans haja hakana 30 ans hakana 40 ans kaja paro fanya uchamfu kaja paro hiba leo inungu ndio ataiswa 70 dojo kauhiba ila imana ya juha en 70 préfet ancien préfet Jalimu ya jea ya huyo mji wa moroni heze tobiambi fatahu ya zifanya na bonga bo listi zinji ndarjodo janizo ngabo mashababi wa juha mashababi waelewa wao situation mashababi wenzahari na murwa wenyi moroni wa juha bao na mchonera wangalie ze listi mbili ngabo listi ya mashababi rujoja niyo bano musoniho na listi ya Jalimu ni listi ya Jalimu wao wandu wonti pia wakabazima daona fatahu shema na wajuhunda haruma system za kufanya listi na wote da obahi wa wandu wenji ze listing hizo zinji moroni hata ematet de list ya heze municipal hasibabu parce wa moroni wamba ukana tout sauf fatahu ye place imlinda o habaha fatahu ngulindo ende ado hanti wandu harume majilisi ya homsangani yonde place ilinda o fatahu habaha ukafatahu ye bahati ya hede kakaja fungwa fatahu akanale dingo la belu hamlawa parce que wado hibe mapesa ya hela heji hado mbabelu wado hanyisa belu do kaujere daina fatawa ba belu katu considere mana utolo directeur yabona nyu wa moroni yote pia na mwelewa kana tu sauf fatahu na Muhammad Hamada surtout fatahu la dimu ya remambuda na nyuanzuani mtena muelewa ka fatahu kama nzani wa moroni nyido mko ayi wanzuani mlo moroni nyido mko uweza wanzuani walo moroni nyido mko usisa wanzuani walo moroni haba nyido mlone sheme enda hubi homjo hunda za interezani ne zentereza ho wanshi umoroni
shamtito jipwa wenda mwende mdo voti Fatahu mruikao katumstehini katumnika ni jirma engeo mji enge Fatahu mru mwenza hikma ikaubidi ya stehi wanzuani walomoroni nukaja mstehini hasibabu hindri kasibabu imana atomstehini dabokana nguto katumwazani abonyi wanzuani mlomoroni nganyinya furswa ya ufikiri endovi ya lazima mumnike chance na banu moroni kaudoka Gwanzima Gwanzima ya moroni pour la première fois hiyo ndio Gwanzima ya au député wa Papa Ibrahim Sule oui alo candidat leo daina Jafar Abbas Papa Ibrahim Sule de yave wa député kiukweli na watu wa wanzuani moroni nord en 2015 hende député direct ya Gwanzima ya kantik rasmi kamna kauja muri hadaye leo kari ngamfanya Gwanzima ni wandu waezi ngamhibao mwefanya Gwanzima Papa Ibrahim Sule huo de mndu ancien député au député ya hunda ya kwa assemblée mahamitanu hare mwa Gwanzima no wanzuani abongenyu wanzuani leo mlomoroni na mtikubali ani mredwa tihindu ni Fatahu murdimu mrekondizi haruma umera tena na abobo yalo yabo haba hange mera katina ndongo ya mfanyani kati umrengani leo na mrohebanu leo yetu muije na mbe wa maluzini na mbe wa utijinda hubi na mbe wa harumale jua na msiso harumale mvua kaja kaumstehini hata rikauziona abwengenyu wa moroni enyu wanzuani mlomoroni leo nganyinye furso ya urenga decision mwangalie yeshua ya hanyu abwengezo rakahanzaru onese banu tena ukaemanazelisti zilio zinji moroni emanazelisti zilio zinji moroni sido toka hari haini mrunge na wandu yunu pia waanza ukana Fatahu ya elewe yani ya barewa yapo banyunyu wanzuani na mwangalie namna ya ushinda mbloke Fatahu ya tibire haukai yepwekase info Fatahu ha perse hanjiamera tena wa moroninga mjokoza ai wanzuani nga mjokoza wanzuani nga mjokoza haukanyide masiblu numero 1 Fatahu ya komre ndani nai hawinji na banyunyu wanzuani dizo na hamba wanu wanzuani walo shindoni wautiwa shenzi wanzuani walo shindoni harumwezi hindo za moroni wautimba haza madzi wanzuani walo harumwezi hindo wawandu walo na hikma wasoma walo na daraja wanu hata wandu wako uhundra ze voti za chambre de commerce wahudu wanzuani walo moroni wako utongesa abungenyu wa moroni wanzuani moroni nganyanya droit le oinu mrenge disposition muonese wari wa hanyu kanga mvote umru wanu nganyanya droit hata mjia harma mahadisi ya mndu ulo na listi mhundeshe osha hanyu wanzuani parce que moroni ekarana zarangale ze biro pia zilo moroni wa wanzuani wa winji wa hanyu nganyanya droit muhensi wa mwanzao nganyanya droit mvote wa mwanzao mtikubali mkrompewa hauko wanzuano wa huu walo moroni walo na daraja wao izombaha wahuzeshe shao wanzuano watiti ngari mjuaoni kajido mlone moroni msasanyao badi yoze jumane ayeze idi za moroni wao wanzuani doko swala mwemezi misihiri ya juma ya moroni si hadalane wa moroni wanzuani nganzo munda shani harumu mjua moroni tu Fatahu izo nizo na kanzani wane sebanu mada ya hangu ya mwiso na kanzani wane sebanu nirongoze bwana mfumbuni ya kaurongowa ya kuparwa tiji Saida Thumani Papa Abdulaziz amfikiri jao kanzani mrongoze banu haukaya ya hadisi ya hetura sa milio ya homji wa fumbuni tina uparo ilashe ulihonga mina ampariso un par un henamna zenongozi evolue ngwajailia kabati rango sikuna ndisorongo wanga sina mwezi Yesu ala ya fumbuni inu buwa komori kabaja pororo hamdu mfumbuni urongo waro hamba haya mwando hamba tiji ya arifu kajashinda ya hana ya hani ya belu ukandrabo eturasa fumbuni kwa jatuwa turasa milio warengezo mji wao monti ya bili ni dinone sekana woi Papa Abdulaziz tiji Saida Thumani ya kaurongo wa mnyanya wanrabo wa ndungu elewa mruto na mbayondo itwani kajashinda ya hambanrabo wafumbuni kwa jatuwa mali wanu inu kesto ilo simple
inu question ilo simple ito ya uangana wafumbuni watoa 300 milioni watarengeza mji wa hao yendrabo monti ngadini mwenese Papa Abdulaziz wafumbuni wakaurongoa wambebelu ila haki yende ya kayarmezi ya Azali haukaya yembajini pia yemana ya votia Azali 2016 ya sababu belu ndo ye belu mruto ushida ya metrizo mjini hao fumbuni wodo joka umetrize male yena mrambi ye pisansi ya belu harmo mji wa fumbuni banu ngara uzisao timwambiani banu harmo sujet abira ka belu de mndu ya le directeur de cabinet chargé de la défense secrétaire général wa parti yo pouvoir pendant 8 ans ya pouvoir ya toporoshinda ya beha chef wahe humjini hao fumbuni yonge iwone saukana yeye mtiti iyo getumrengeza ekaleo mndu kutoka hoya banu yambe ukana hari belu hadwenda hazalie mlaulia o wakati ya hema hakume ya he retraite rini ya konje ya Azali belu hado henda vanuga hili mfaujua vanuga nuhambia bomba Abdulaziz uende wa uzise belu kaizo namba oba mkaize video ya ishie belu hadwendo Azali parce que yeye mwanzaniwa wa idarusi wa doka harma projet bo idarusi ya fungwa wakati wa Azali wa Sambi belu hadobalia madziwa kantini za dziwa na zikami yenda yenka Azali eka belu hasomo kajajoda do fari Azali hena mna hiyo halafu dini wenese kaimana belu ya lo directeur de cabinet ukari hadwenda ila ule Azali no yemana belu yanda ya ngaraza ali yanda hata ya lo directeur de cabinet leonda bo ya kaharma projet ya Heburgat Vani waka ze projets za usifaderi hizo za 2 miliari na 3 miliari hata 5 miliari belu hakadaye daina idarusi belu dia kashefu wa he projet ya Heburgat Vani na mwini matsahe wando usifaderi wa mwabieni bango zijuao belu harenge hatwa akoru harenge 800 milion hende hasaidie kampanya ya Azali yabwa hibi haukaya ya projet yaboda bwe Azali wa yungu jokaye mwizi haukazala zamba nzuani kabelu mwizi wanusikarutu mkazandrabo Azali dia zamba shefwahe ukabelu mwizi belu harenge mapesa ya Heburgat Vani 800 millions de francs comoriens tiba mwijana yao karihila ya da kilo Arabi Sauditi izonga rujua banu sisi rikarume mbayeziyo 2016 rikarume mbayeziyo rikawihimilia belu hende harenge mapesa ya Heburgat Vani ye projet ya Heburgat Vani ikawa hakawijere daina idarusi warenge ye mapesa wende warumi harume kampanya bien sûr tido mapesa ya utidia tuenge sakahari belu hano mewange yabo hata leo haukakari hila hasaidi ya Azali kadonga malika hambulia miwango nda mahala winji nukari hila hatawa shabelu ye mana ya loba landabo ya tonamba hindo itwani ya lo jinru ye mana belu ya loba la hata leo dabo belu wa ya hazamba na mtozamba nyinyi na mto shahidi nywa fumbuni hawa wakomori mwizishia belu hazamba usiku ya kafanye pasasio daina Daniel Bandari hamba mimi rambira njema hizo Azalia jona bia nifanye nitofanya ya bunge onesa umri alo na hikima yenge onesa ulo na msomo mruja belu kweli ramba ukahari hasomo Faransa mdo jikaza movamba mwamba harma video ukahari belu hasomo Faransa shaho ezitendo azahe ne misomo ramba ukahasomo kaitulingana haukabelu hamba ukana rambira njema ekazali dia mwamba afanye ngujo fanya kati ngevala bahi domola weha katina hata mbandongo ya ufikiri ukamanuzi numbi hau njema izo ajwamba afanye ngujo fanya vanwezi tendwa belu ya fanya onde itonge sao wanduwa rongo wao wa mkalifie mrukana belu mbrina jebanu ya rambi kandrabo belu kajamba kajafanya chantage yamba haibiwa 25 million ho biro hahe iho biro ilo na masekurite majeshi jau kuja koresha za zirora zumu yode mana Azali ya mkalifie mwizi wanu hizo Azali waede ya zamba rezishi ya sonsi yabonyi wandu wa fumbuni amzabondro banu
nyi wandu wa fumbuni mwani yao belu na mwende ya mwakensida nyae ya mwelezeni ndondro hauka belu kamna kaujabanu mjemri shangazi kahari hasomo hata hezi tendwa zahe dezi rikishinda hori kalifie kamri soma au yatosoma abonge mbaba Abdul Aziz wa fumbuni hema stay yangu nawe sina uhudea na uhundea hauka mrujibu mru ulona hikma mrujibu mru shanga amhuni konzia za udorongoa ukangojo kaunelezaje belu ya kahumjua ndo eni mwambie enu bahanu belu ya dolilia mitido ishi maluzini belu hado karmaze projet zo pnuidi no sfader belu lazijindu zanatani bahuma zanatani wenza sheo bahuma zanatani wenza murwa wenza adabu sha belu kaja parojiste bahanu ya dohula magozi do bahanu ba restaurant ba do magozi maluzini yabo belu ngari mjua ondro twabia zahe karamba belu katina hinya ina mrambie mjombahe uko kamtushina maramba mjombahe fumbuni abonge belu mtije mwene mdo kilo ana tike wa mafura mdo kilo ana tike wa mafura na wana 10,000 francs mwijamwe kanti mwe raviha haukaramba belu ha detourne mapesa ya homji wa fumbuni tizi doa ze detail pia yeye de mwenye commission wandu walo harme commission wandu hahe wafumbuni watahawa nkilo effet de route ay cahier de charge ya he contrat commission kwa tukiri wanikilo haini bunjilio lo fanyiho habelu ngabo tuhumlo tizamba ngamzirejezo ngabo tuhumo la 80 millions harmoye 300 millions narambulo ndrabo haya haini siku wafanyi hao bunjilio lotofanyiwa ho bandani habelu zabari hindi belu ya to kubali ya to para wode ministre de la défense wode directeur de cabinet wa raisi belu nguvumbulo kamengo ni mwandu wa lonezi zabari hindi belu ya to bale mashinwa ya jaya wafanye bila ya ukasharumishanda shino shaturumishanda shino shaye eshitonge sawa lo tuhumo do uhendefu wa heka ye de charge totolwa narele wanendo abongele oinu mratende habari ngwani obelu hajoju sabu hundunywa haukabelu tide kina wandu wa hemba jini wa kovumbulwa mratije bano haju sabu hundunywa babelu katina zitendo harume mbajini ngena rohombi na upeu yo hata nguifanyo wana wafumbuni mikala wa uzamba belu ngena rongo endri simwambiane yenya ya belu ndai mjomba hendo bashi wamba chini siudezi wana mjombahe mrudezi wana mjombahe mjomba belundo fumbuni nunarambie na hizonga zitabisha wandu wenji wa fumbuni hukamahalia wa fumbuni irengwa bahi ni mruto ujo wangu handa hubi nga mjua fasiri ya belu na mwende matahemri ya nshibushini ujoshibushi ya mwambiene fasiri ya belu beluha babu ikatizamba tena ngamjua ile wakabo tamanai na mwende matahe wandu wajua bushini wa fumbuni wenji kajajo kirika fumbuni kabatima zanatani walo na muo walo yabo hao wandu wajua ushibushi walo yabo na mwende matahe mndu ujoshibushi ya mwambiene fasiri ya beluha ni mana ya kazi walo lo jindu la hitwa bahil tona mbahindo hitwani gubuhu domola weha abangale wayinu na mheye izora tahao bana nizo wafumbuni watahao wafumbuni kwa tutahamu nyanya wafumbuni watahao wambilwa ye devi ye bilan ya hema pesa hao heli ya romeshia wafanyi wa mahadisi ya ufanya 5 metres za pare ijaifanyi ha 3 metres et demi magari maili katubira wafumbuni dubanu wandisa yezibata kakarcha elewa yabo ni wandu mtahao belu ya dorongo wafumbuni na mwendemo mpare mwambie bale mashinu wa uje rinkilo fe ekaye de charge rele wanangamu amini ka wafanya mahadisi wanruwa ele wana nusu ya ukana epare heli ya fanyiwa nganzo irajisiwa mashinua wakubali shaika ye de charge ngionda wafumbuni ngwa itahao na banu izora kahanza wanruwa elewe wandu walonga rumenti kamili ya emasiwa ngwa fikiri ukana banu belu de yarengezo mji wa fumbuni esharengezo mji wa fumbuni deze maliza wa fumbuni neze ada za wa fumbuni
Emano mji wa fumbuni ujisao chile serikali ya azali deze mali za heze yada za wafumbuni neze konti za wafumbuni ra katiba ranti katiba rwanda zade mbuna jebanu ya bezo ndrabo izo rambao ngar kahanza wanruwa komori waelewe ukana ze mali esura ya ilo hamo mji wa fumbuni leo deze mali za wafumbuni shati mali za SRC ti mali za heze ya azali haya leo inu kakweli Belu na mvu harume mbajini ela hindi alongo bala majeshi wenda we voti hamvu fumbuni we jaza makiesi zabari ya tobula wa fumbuni wenda wa voti wa manzao ya johuja premier wa kandida wa he au depute wa shaya kuenda ibala majeshi ende sasanya dabu ya toswiri nae kati swiri na mji wa fumbuni kango manzao ya mga mrenda wangu malaba haunga mjirenda wa malaba nyuma milia Belu ngamjiri amtuka kamturenda wa komori malaba kamturenda wa mbajini malaba ngamjirenda wa malaba nyuma muhimili ya Belu haukaka bati mruto ujoelewa ukana Belu ngena mahaminane harumaezi kaja paroshida ya lalika azali fumbuni ya jaswali juma asonno ngamweshelo kati ya libura hobada majila domba ya kaministri Belu hende halalika azali ukati johanza uje fumbuni uswali hamba enda mbia ya libura mdungane mje mlalike Belu katuta halibura hende bahi kaja paro henda bahi mahaminane Belu kaja paro shinda ya parazali ofisieli yenda fumbuni na mjebanu mrambie kaizo nrabo njaba azali kado na fumbuni azali henda fumbuni hendo katisedi hasani hafa hende maulidani hende mashuhulini hende haruma inauguration hende haruma tijihindri shabelu kaja paro lalika azali ofisieli mahaminane ya kamili zabari hindi azali ya tohenda fumbuni hasibabu le zina la Belu parce que Belu wa yengu juo kana ngabo jokiri ya hundwa ni ndongo nziro ya lelo huu na abo Belu yo prepare huu haruma mijimindwa jina ya hemba jini ekazali ngwendo amadeza jiri bada majila domba ekamtuona ukana vala Belu na usfamadi ho fumbuni kwa tina sheo kwa tina hata haya hoka Belu ya panye mpango bada majila domba ili bada majila domba hari walabwa wabana maji waruhe wandu wa fumbuni wende bana maji wodo ambe ukane kanga mnyandongo na mripare bangarjo huja wafanyi hamaha na mahamiraru ya kamili wafumbuni bahi ardis famadi leo na Belu bahi wadiwaze kabala wala bana maji wajihuru kabana maji kwa imalabu kaja kubaliana yabo yo Belu kwetimgazija haukamgazija do ujo strategy za kimila wanu Belu haanza ntimizi woi katina hata gradi ya ufemila nanti woi aspira nende uzi sazali bagu juwe fasire aspira ye gradi lona Belu woi yohamba aspira harume mila nanti nende uzi se fasire aspira harume bazali ngujuo yebe jeshi ngujuo ye azali ngujuo ka jeshi ye ministre de la défense jakatu juwe fasire aspira abanga nywandu manzo mwani ye Belu na mdojua muhunda ndongo muhamba bakabati namna kabati jindu la peu hamwemba jini hama Belu kabati mwanadamu mwenza rohombi hama Belu kabati mwanadamu mmanisa hama Belu hizo zote pia zikimkaushi ya leo ngazingure mwambuda hakana mwena muone Belu katusubuti eda arume domba ngujwe denda pijani shanende bada majila domba riwone Belu nende bada majila domba riwone hende hada ya wansini mapanga hende wana sistemu za rohombi na upeu yede bazi yake iso riziono rizieshi vanu sisi rikada sinemba zemba haizo no rizituru kurtawa bora wana rohombi abo mdu kana kaujanu some mbaezi asmanazali kana kaujanu some azali kana kaujanu some Belu kana kaujanu some Junaidi kana kaujanu some wandu wao pia wamba jini wao na mitikadami nao mitikadami leo inu Junaidi ngwanzo ike yeye mdu wa serse hata rahana azali ya itunga na abo arume mahakume ya azali ya kodauni yae wamtawa pia kalewo Belu hahuno mewa bahari hado bala katini zadziwa na zikami yendo hazali itandaya halafu bahaya azali hamrafanya ugarde wanzani daina hata jahamnome no sindio azali we kado stay mbra mwanreda zema Belu hahunu bahati ya idarusi dia mpuse wasa warenge mapesa ya brigade vani warumia hapekezo wandu mlo fumbuni wanzo ikenga mwani yao Belu
na mdohunda rongo murambia batindi hizo rizijua usiwamba jini sonsi na siborlo wamba jini ripo haruma famili za lomo harima mji ripo haruma miji mji wa Fumbuni no mji wa Dembeni mtunaamini mtu joka ujanishangaza kwa hiyo kama Mfumbuni mimi Dembeni vanu belu ngena droya ya shangaze wandu shade zitendwa kale mrajangu ngujikazo uso ni mwa martamu dabo martamu yalona zitendwa haruma mji wa Fumbuni ni bajini Sedi Hasani dabo yalona zitendwa shale mdu joka ujayani vya zaidi na dhomo ndo kwaiti idi na dhomo hakabu mahamitano haka vice president qu'est-ce qu'il a fait si zamba banu juzi ukaemba rongo wandu wajo ushukuria idi na dhomo dabo ya renga ya wania ya Ibrahim Abdalla yendu zahe ya nome wa directeur general wa postu vahe wana wambajini wandu wahaziwa ho postu wa SMPCF ekangwa majana maili ya weye yemengo mfukare wa wambajini hasababu Ibrahim Abdalla yore shukuria tizamba banu juzi shabelu naje banu ngunaje mdu wa belu ya jebanu yambe ukana yemana baruha dekre mbajini dekre ya mdu fulani hasababu belu ngunaso jabanu yanambia hata wandu wa Fumbuni hata abi tia sababu belu hakamtidiwa za ukana ye mru ya huzemi la nansi hosoni mwa azali yohamba Sultan Abdul Azizi na Sultan Abdul Azizi uombabahe mru mshe wa abi uwandro umaho wanahe wanome wa hondu dekrepia yomtiri hadaye tia sababu belu mdunajo jabanu yanambie ka dekre ya mru fulani ya Hamada Jamfari ya Junaidi ya Kavala belu de wani ya Hussein Maraisi ya mondo haleo directeur wanasema kabati yonde tonge sawo yone samdulo na ezi mdulo na ya ladhimu yake ya tende haruma bavu haukabdu soifu akabwe mahamfukare ya azali hakahambwa mjomba ulozo shaka japaro shinda yaonese wa ukana namna aje ya joka ushindani azali ya jufanya nungu mbajini rahijalo consulte Abdou Soif impossible leo inunga bongo zinji zijiriu harumemba jini beluka twambilwa ndongo abonge gartona na tena akangara ndo jumani mzimgu na rinkezo joka na hairi ajaile situation maore kamgwa benze hundi hane na shauri haraka ondo alo haruma zetabu kamgwa benze gardo wona na tena wasalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.